Ka tahia noa Henare Clark no Ngāti Porou ka whai tohu pakihi mo te kaha o tāna tū hei kai whakahaere ia Downer Construction. Hioi hei tāna nā tāna hāpai i ngā tikanga Māori i piki ake ai ia ki tēnei taumata whakahirehira. Kei a Heta Gardner ngā whakamārama. Ko tangata whenua tēnei a huatanga ki roto i tēnei umanga hanganga. More and more we should be doing this sort of thing so that our young people, the people that are looking to us as coaches and mentors, need to have more role models. Kua ono taua Henare Clark e whāngai ana i ngā tikanga Māori ki ana kaimahi. Kua whakatūria he rōpū haka hei whakamana i a rātau. We've sort of run a United Nations team here from French, German, Malaysian, right through the full range of nationalities, and the Kapahaka team was the almost like their identity. Engari e hara I te mahi māma. For some of them, it was a brand new experience for them. Never been exposed to that before, to the culture. Aha koa ngā taumahatanga kei te aro tonu a Henare ki te Paetawhiti. I've just inherited a few more people up north now as part of my operations team, and I guess the first thing that we need to do is sort of bring them all into this. Now it's going to be an even bigger extended family, so it's not going to stop. He maha ke ngā kamupene hanganga huri noa I te motu, engari ko tēnei te kamupene anake kei te mōhiotia whānuitia mo tāna whakamahi e ngā tikanga Māori ki roto I te wāhi mahi. Ko te hiahia o Henare, kia whai mai era atu o ngā pekanga 34 o tēnei kamupene huri noa I te motu I tēnei tauira. Heta Gardner, Te Karere.